turongeye turabasuje cyane kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose hirya no hino. Mwebwe mudahwema gukurikirana Nzuri Business Group Limited, mwebwe mwese mwakanze subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market. Nkuko mubimenye rero tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa muri aka kanya. Nkuko muri kubireba tugiye kubereka cyangwa se turimo turabereka inzu y'ubucuruzi iri kuri kaburimbo. Tukaba twanyarutse tukabagerera ahitwa ku Gisozi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali rwagati rwose. Ubu ngubu rero akaba ariho turi ku Gisozi rwose, ku Gisozi neza mu karere ka Gasabo kuri kaburimbo neza nkuko umubireba. Tukaba rero tuhabafitiye inzu nziza y'ubucuruzi. No inzu ifite imiryango 4 y'ubucuruzi, ni inzu ifite imiryango 4 y'ubucuruzi. Muri rusange ikaba yose yinjiza ibihumbi 350 buri kwezi. Niyo yinjiza cyase niyo bayikodesha ibihumbi 350 buri kwezi. Yes, buri kwezi niyo iyi nzu yinjiza. Iyi nzu rero ikaba igurishwa, ifite amaduka 4 cyangwa imiryango 4 nkuko nabibabwiye, ndetse kandi ikagira naho bacuruza amazi, ikagira n'akazu k'amazi bacururizamwo amazi. Iyi nzu rero kandi ikaba iragurishwa kandi ikagurishwa ku mafaranga atari menshi ugereranyije naho iri, nkuko nyine nabibabwiye iri kuri kaburimbo, ku buryo ibasha gukodeshwa neza. No kubonamo inzu yo gukodesha biba bigoye, ntabwo zijya zishoma inzu zaho. Inzu rero ntigucike, ni imari bitewe n'umubare w'amafaranga ishaka, kandi ikaba iri kuri kaburimbo nkuko rwose muri kubibona. Ngira ngo bari kuri YouTube cyase mwese murimo murabibona yuko igiciro cyari miliyoni 45, ariko ziri negotiable. Ni igiciro, ntabwo ariyo ya nyuma, ahubwo ni igiciro miliyoni 45 negotiable. Turabasha kubaha iyi nzu nziza y'ubucuruzi ifite imiryango 4 y'ubucuruzi, kandi iyi miryango yose ikaba irimo abakiriya. Iyi nzu rero wayikunze cyangwa se uyishaka wahamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se ugahamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa rero ushaka kudusanga aho dukorera ni hano ku Muhima, cyangwa se hari ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri feruje neza zo kuri Yamaha uhita umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya 2 y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Tukora muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Komeza rero rwose ukurikirane ibikorwa byacu buri munsi, ugiye no ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe, kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification y'imari zose tuzatugenda dushyiraho umunsi ku wundi 5 kuri 5. Gahunda rwose no kubaha imari zabyungura. Turabakunda cyane rero, ni karibu cyane iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami.